Pa svi pričaju da će Rada pobjedi za produkcije. Znaš zašto će pobjediti? Pa zato što tamo kao pravi drame neke. A treba uvijek čovjek pitati zbog čega će neko pobjediti. Pa ja ne znam, gledaj, ja to ne gledam, pravo da ti kažem, ja ne gledam. Ali ja kako čitam komentare, kao to je to. A sad zašto, valjda ti bolje znaš nego ja nemam pojma, to što vidim, to je to. Tapkamo ljudi, svi tapkamo, hajmo. Ljudi, ajmo tapkamo. Aj sad, iz kog razloga će ona da pobjedi? Znači mi jesi ti bila na onom takmičenju nekom svom, jesu te zvali? Jesam, gospodin savršeni, bila sam. Jesi bila, jesi? Ali ja sam izašla dobrovoljno. Ja nisam se takmičila, odlučila sam na pola da izađem da se ne takmičem više. Znam, kume, ne brini, opušteno. Ja tako ko ti. Mogla sam ostati dugo, ali nisam. Ja nisam mogu, ja sam se predao iskreno. Ne, ja nisam, to što se tog tiče, meni je bilo super, ali sam odustala. 4 ruže, ljudi. Ne, ljudi 3 ruže, slajdone, Jessie slajdone. Ljudi, ajmo još 2 ruže, 2 ruže. Imam 8 pobjeda, ajmo 2 ruže. Ljudi, imamo 2 ruže. Rashford! Bravo. Ljudi, još jedna. Ajmo ruže da pobjedimo kadru. Samo da znate da sam ja bio Anđelin favorit. Eto, toliko o tome. Jedna ruža. Još 2 ruže. Bravo. Što si bio Anđelin favorit, jel? Pa dobro. Ne, ja sam nešto par vidjela. Znaš kako scrollam po TikToku, pa kad je ovdje objavi, ja onda nešto i vidim, ali inače nisam gledala. Ona je mene podržavala, zaista, što jesi? Puta 2, ljudi! Pa dobro, lijepo je to odje. Bad boy. Sad ćemo vidjeti hoće li pobijediti. Ljudi, puta 2. Kad se završava to? Za koliko? Pa između 10. i 12. jula. Jula, druže moj, matu još. Ljudi, puta 2 imam 8 pobjeda. Tapkamo. Nemojte vi meni ništa, ja znam sve, tako da samo vi lagano uživajte i to je to. Boga mi. Kadra je mašina, kad je kadra mašina, ništa se nemojte skirati, eto. Hvala Pinku, Pink je isto. Uspostki, pozvali su me, nije mi se svidlo, idemo dalje i to je to. Ma naravno. Neko se pronađe tamo, neko se ne pronađe. Nisam, zaista nisam, nije reality za mene. Nije ja, kad sam bila isto u parovima, isto nije reality za mene, nije slučajno, ma kao. Možda prije 10 godina, ali ja sam postao puno nekako tolerantan, gledam sve kroz logiku, nemam nekih nagona za svađe, onda... Onda to ništa, ne možeš tamo biti ako ne svađaš se, nemaš drama. I odavno sam bila Meli. Pa možda bi moglo da je kraće, znaš. Evo recimo da je reality 8 mjeseci, ja bi ostao do kraja, ali 10, ona 2 su mi bila prelazna, presudna, tako da nešto sam se, znaš, mislim da mi je taman bilo. Jebo ti godinu svog života daš da budeš u reality. Pa nisam je dao ja džaba. Ne, nego govorim za njih, neki su po 5-6 godina tamo. A jesam, ima Mića 12,5 godina u reality. Neću gore nekako, jel? Ja, ljudi, kad sam sjeo pored Miće, to je bilo specifično. 12,5 godina realitija ima, a ja prvi put u Pinku. Nevjerovatno, koja je to energija, vi samo znate. 12,5 godina u realitiju, druže, pa juuu! Ljudi, Snajp imam 8 pobjeda. Gorane, Snajp! Ljudi, Snajp! A ovdje mi 8 pobjeda. On će pandrknut tamo, sigurno. Mića će umrijeti, kaže u realitiju. Neće Mića, ovo je posljedna Mićina godina. Snajp, ljudi! Mića je kupio kuću, on ide na selo. Ode na selo. Da, kupio je velika kuća, baš onako. On će da pravi bazen, svašta nešto. Gorane! Pa nakon 12 godina.
Nakon 12 godina je kupila vilu na moru. Pa kamo kuću da kupim neku i bazen napravim. Pa ti, Elvine, nakon 12 godina, šta bi ti napravio? Realitija, na primjer. 12 godina da sam bio, pa bio bi sigurno tako. Pošto sam ja onako i vodim računa i tako, svašta nešto. Ali mislim da bi su dosta para, baš. Milioner bi bio sigurno. Pa to ti kažem, kad jebeš kuću, kakva kuća? Ništa kuća. Snipe mi je to zadnje sekunde da mi baciš nešto golemo. Number 3 booster. Pa to je, kad ti baciš, onda onaj ko bude ovdje treći, taj mora da, ima sad nova rukavica, znaš što je? Od prekjuče. Da. Imaju ovi boosteri. I onda taj treći ovdje, on mora da baca, njemu se učitava puta 2. Ne znam, ovaj TikTok je da gumi šta je, znaš šta. Baš svašta nešto neki ima. Pa ja sam tu tako i gledao, ako vjeriš. Ljudi, tapkamo svi tapkamo. Ja sad, Katra, ne možeš da spavaš uveče, sad po noći cijelu noć ovo. Ne, stvarno. I kad sam izašao, znaš kako je bilo neobično, sad su oni mene proglasili da ja ispadam, ja sam sve vrijeme imao osjećaj, idem, ja sam već spremao, spakuo. I ulazim ja sad u ovo auto i ide za mnom obezbeđenje i otvara se garaža. Diže se ona rula vrata i oni meni skidaju bubicu i ja okrećem se ovako i vidim kandidati za mene, oni ne smiju prijeći, znaš. Da. Ne smiju ovu ogradu. I gledaju oni mene, znaš ti koji je to osjećaj, ne bi vjerovala. I ništa, ja sam se okrenuo fino, ulazim u auto, ponovno ulazim u studio, kao nonšalantno fino završio, odradio posao kako treba, došao kumpi po mene, odveo me do hotela, ali ništa, ušao sam u neku temu normala, baš mi ništa ono nije bilo. Baš sam se lijepo snašao, iskreno. Pa dobro. I onda ti bilo neobično da sam, jel? Pa da, ono, možda par sati mi je bilo šega, znaš. To ima mozak, malo ima jedna funkcija dok se malo navike. Ali iskreno ja sam ti sve vrijeme bio vani, što se tiče glavom, tako da ništa mi nije to nešto previše. Dobar je osjećaj kad sam došao u kući. Ne znam, Gorane. Ljudi, jedna ruža. Još jedna ruža, ljudi, ajmo ispustiti. Bravo, ale ne. Dobar je osjećaj kad sam legao u kuću i nema ono da neko kaže ajmo tiše, znaš. Aha, da. Pustiš ko beba, ništa. Tvoj da svom. Pustiš pjesmu koja tebe legne, brate. Hvala, beže. Ljudi, puta 5. Dobro, rukavicu si bila. Ajde, ljudi, imam 9 pobjeda. Puta 3, puta 5. Dobro je bilo, ekstra. Da, kume, eto. Nema, svoja kućica, svoja slobodica. Dobro. Pozdrav svima, dobrodošli, ljubim vas Kadra, dobrodošli. Evo, Nerbek, hvala ti. Ajmo, ljudi, puta 3, puta 5, 9 pobjeda imam. Kada ćemo od s kim pobjede? Ljudi! Ne znam gdje je savjet, šta bi briga za njim? Za 190 dana samo sam imao jedno jutro da su bile 4 pjesme po meni. Nerbek, hvala ti, zapratit ću te, brate. Samo jedno jutro bilo za meni da sam uživao na repertoaru, bila ovako. Bio Čula, bio Kemal Monteno, bio Oliver Dragojević. Koja je bila pjesma od Olivera? Nešto, znam da je nešto bilo od njega. I bio je, ja mislim, Željko Samardžić. Eto, te 4 pjesme da sam baš uživao. Ljudi, hoćemo ga pobijediti? Ajmo, ljudi, imam 9 pobjeda. Pa ne vjerujem da je bila Magdalena, nije, znam dosta pjesama od Olivera, ali ono, nešto tako bilo, mislim da je s Kemalom bila ona, nije htjela ruke moje, taj dan bila, Noćni falet. To je to, ovo ostalo, sve me budile pjesme, da ti ne pričam. Opasno me radi. Sad skidamo pobjede. Ne, ljudi, Snipe. Ne imamo li Snipe? Ljudi, ajmo Snipe. Snipe. Gorane,
Stankoviću, snipe. Rashford. Ljudi, imamo li snipe? Pa iskreno zahvalan sam produkciji što nisu pustili taj snimak, zato što smo nas dvojica pričali malo neke lične, privatne stvari vezano je za moj put i tako, i onda možda je bolje što to nije izašlo, eto. Dao mi jedan dobar komentar, nije to ni savjet bio, nego ovako usput je baš nešto dobro rekao. Vidi snipe! Nerbek, opa! Aj, slajdo je ne! Za kad? Moj. Ti si skinuo, jel, aha. Jeste, na streamu je bilo, pa da, zato Rajan isto nije bilo, zato što je dugo bilo, 100%. Ne možete nam ništa, bokice! Ode moji 9 pobjeda. Ljudi, pa zašto mi niste čuvali pobjede? Pozdrav za sve, tapkajte ljudi, pa je, tako je cool, jeste. Ja sam se tužna. Kadra me pobjedio, skinuo mi pobjedu. Jeste. Slajdo, ne hvala ti. Tapkamo ljudi, svi idemo, svi tapkamo, živimo. Ajmo tapkamo ljudi. Ajmo da imamo 100k sad, do kraja meča. 100k natapkano, ajmo. Pa kad ste gledali, onda Mića je rekao dobar komentar, kosmička pravda, eto, kogod je oštećen, tu ću vam pričati kasnije kad budem sam. Tapkamo si, napomenite me kasnije kad budem sam, pa ću vam pričati. Gorane, što je spustio da pobjedi me, jel Gorane? Hvala, brate moj, pjevat ćemo, nije nikakav problem. Eto, vidite, vidite. Sve mi je onako lijepo. Pa da, 600 km sam prešao, eto, tako da znate. Ubijam sebe i tražim. Natapkala si 2,9k, bravo. Pojeo sam 67 kila krompira i eto, po danu sam išao 25 do 30 krugova, svaki krug je to 280 metara, pa vi izračunajte. Ali dobro je bilo, imam ove patike jedne što sam u njima stalno šetu. Razmišljam da ih bacim ili da ih ostavim, ako da mi... Ostavi ih za uspomenu, dugo sjećanje. Pa ne znam. Nešto mi to... Pa korona, nešto nisam puno. Da, kod Beograda slagane. Aha, Šimanovci. Na ulazu u Beograd. Smijem si Hvala, to. Pa... Čuti, Megi, dok ćeš patiti. Ljudi, ajmo ružiti da imamo spiju. Onda kad sam izašao iz realitija, onda sam dva dana, eto, možda dan i pol sam uspavao fino i onda sam se spremio, uzeo mali rosačić, stavio malo vode, 2 Kinder Buena, najeo se i onda sam od svoje kuće prošetao do grada. Imamo, eto, nekih 17-18 km pjehoke, da malo izađem, da izađemo iz tog zatvorenog prostora. Eto, toliko. Kilometara si šetao. Pa eto, tako, ko je bio zatvoreno znak. Dobar si. Pa dobro je bilo, malo, znaš. Kadra si išao restartovati sad. Pa dobro, naviknem se čovjek, odmah malo sraju. Gdje si Kadra, šta ima, ljubi Kadra, ušli u temu, kad si tu izašao jučer, evo, krenuli tako, to ti je to. Kadra, moram ti priznat da stalno govoriš ušli u temu, je li to iz realitija ostalo? To nisi prije govorio, sad tu stalno govoriš. Pa možda je ovako najjednostavnije, kratko. Ušli u temu, stalno govoriš. Ne znam od koga sam to čuo. 4 ruže, ljudi, 4 ruže. Slajdore, ljudi, još 3 ruže, brzo. Ispunit ćemo mi. Ajde, ljudi, ruže. Ljudi, 2 ruže da ispunimo spit, svi zajedno. 3. Opa! Čovjek smora. Ljudi, još 2. Ela, dija. 2 ruže. Idemo ljudi, jedna, zakasit ćemo. 2. Bravo Pero, majs. Ej, jebi ga, pa ljudi, mi nemamo ni ruže. Pa šta je, Gorane, što mi nisi poslao ružu? Bagariću ruža. Pa, hoćete sad dopustiti da ja opet izgubim? Ajmo sad. Puta 2 firmu. To je kraj. Kako se zaboravio, kako se on zove, zaboravio se? Kako se zove tvoj taj pas? Moja Megi, evo laje ko lupa. A ja, Megi je kraljica, zaboravio sam. Čuti, Megi, dok ćeš batina. Okej, poglednio, a? Malo je bilo. Gdje si, Megi? Evo je. Sad je još čupavije, čekaj da ti pokažem. Sad je još čupavije nek što je bila ikad. Dođi vam.
Dođi vamo da... Evo, sad je Bokica pravi. Jesse, Maggie i kraljice, šta? Pa to je ista rasa kao kod ove jedne kolegice. To je Pomeranac neki, ili tako? Da. A ja, samo što je kod nje crn isto. Eto, istog ima psa. Šta je bilo? Što laješ? Hoćeš da dobiješ batina? Hoćeš? Jedna mi se djevojka nabacuje, znaš, slušaj ovo. I ja neću njenog psa u kuću, znaš. I bil ti mene odbraš zato što ja nisam htio da ovoga psa dovedem u kuću. Da. Pa dobro, da. Znaš kako, ljudi koji imaju životinju, jednostavno ne vidi smisla da budeš s nekim ko ne voli tu biću. Pa dobro, isto, pa dobro. Snajp, ljudi, snajp. Vina, gdje si ljubav moja? To je, i ti bi tako razmišljao. Pa ne bi ja tako razmišljao. Ma bi, vjeruj mi. Ne bi ja tako. Joj, da ti sad imaš psa. Pitala bi te. Imali smo mi psa. Ali nije da ti živi u kući. Ne može mi pas živjeti u kući. Eto vidi, ali da ti imaš psa, tipa da voliš ti psa i da pas živi s tobom u kući, da spava s tobom, da sve radi s tobom, ti bi isto, gdje si misteri? Ti bi isto razmišljala. Ovo je jedno biće koje se voli, najviše na svetu se voli, razumeš? Dobro, jasno, pošteno prihvatam. Kako bi sad, šta bi ti sad? Znaš ti koliko ona jauče i plače kad ja odem, kad ja nju ostavim? Ona cvili, čovječe, gdje si misteri? Kaže Sanđo, rađaj djecu vatali pašće. Ej, rađaj djecu. Ovo je dobro. A nije to isto, ljudi moji, ali ko nema kućnog ljubimca, on ne razumije tu ljubav, niti ja želim da objašnjavam. Ne, ovo je samo bio jedan jednostavan primjer i tako, ljudi pokušali. Uglavnom... Sigurno bi tako bio, pa sigurno bi ja tako razmišljao, ne znam. Uglavnom, svi koji imaju kućnog ljubimca, oni znaju o čemu ja pričam, vjerujte. Ko nema, on ne razumije tu, niti ja trudim da objašnjavam. Ja razumijem, samo što ne bi ja to, prosto, ja to shvatam, meni je to sve jasno, prosto nije mi to zaključiti. Pa dobro, poštujem. Ja poštujem ljude koji ne vole, ali ja onda... Ja volim, samo da ti kažem, iskreno svakom kažem, ja volim psa, ja sam imao njemačkog ovčara prije dosta godina, on prosto, svakako nije zakućao, obično, ali ovi mali psići, kako se kaže, kerovi, mislim, ne znam. Male džukjale. mali cukice. Male ove džukele ne mogu napolju biti, one su napravljeni da budu u kući. Boško, hvala Boško. Ljudi, ajmo sad da mu skinemo 2 pobjede. Ja jednostavno... Stvarno se vežu. Ja ne bi mogla da... Ja kad bi morala kao da biram, nađem sve momka i on kaže meni ja ili pas. A eto, ti bi izabrala psa i pošteno... Otpada u start. Jer to je nešto što živi sa mnom 7 godina. I živjet će dok god je živo. Ljudi 4 ruže. I meni je jako ružno da sad neko neće da prihvati životinju koju ja imam zato što on kao ne voli. Pa onda ja i ti nismo jedno za drugo, definitivno. Pošteno, je super, evo sad imamo odgovori, to je to. Ajmo ljudi 3 ruže. Ja sam dosta djevojaka odbio iskreno. Pa dobro. Jednostavno ne mogu, to je kratko jasno. I onda ljubi psa u usta i onda mene da ljubi, ne mogu, brate. Meni to nekako. Nema mi logike. Gorane ruže, ljudi 3 ruže imamo, ali Gorane šalji ružu. Ajmo ljudi, pa gubim. Ljudi, ruže. Bravo, Enise, Nerkbek, hvala ti. Ruže mi trebaju, da imamo speed. Megi, Jesse, Megi reži. Ja mislim da je ona na vratima, kogod prođe par vrata. Nije. Neće niko za ne povjerovati. Ja ne znam slajdone stvarno. Neće niko da mi pošle ruž. Šta je ovo? Ta 3 ljudi. Kako nas je Stela malo preubila, čoveče. Dobila je za 4-5 mečeva. Čovjek joj je poslao, ja mislim, jedno 50k sigurno. Hello, Ford, hvala ti, brate. Evo, meni neće ruž da pošalju. Kako nas čovjek ubi, oterala mi bila sve giftare. Ko? Ona? Ma da, je dobila nekakvog jakog giftara, čovjek je obacao život. Me neće ruž neko da pošalje. Šta je ovo, ljudi? Pa ja gubim večeras. Airbag, hvala ti. Joj, baca. Helord, hvala Helord.
Svrbi me. Si muška lutka. Vidim, jel možemo da ga pobjedimo i kako? Ha? Ja, Megi, a minjaš se katastrofa? A čekaj, ne znam da li ona isto ima ženku. Kod Bokice je isto ženka, ali pa nije ona muža tamo. Aha. Kod mene ženka. Čupava moja. Vidim ti kako ona čupava čovjek. Hoće li se parit? Neće, ništa, a? Parla sam ja nju 2 puta. Stvarno? Jesam, da. Imali smo po 4. I? Prodala ih. Pa da, hoće Raja kupi. Ja rado nemam. Ja mi... Prodala. Jel ti poklonila nekome kad bi baš neko htio, kad bi baš neko volio, bar jednu kuću? Da znam da će ga ovako ko ja održavati i gledati bi. Prije nego prodala nekome ko će ga maltretirati. Snajp! Bi definitivno. Ali kad prodaš, nikad ne znaš kako će ga on. Pa ne znaš, da, može se samo nadati da će to biti dobro. Ali gle, kad neko da 1.500 eura, sigurno neće ga odbaciti. Pa dobro, stvarno, ali ima. Razumiješ? Ajde kad oni kao pokloniš ili ne znam šta, pa ali kad ti njega platiš, teško ćeš ti njega baš. Samo sekundu da nešto kažem, molim te. Raja, na mom profilu tamo na Facebooku, ja sam to imao prije 3 godine. Znači ima jedan dečko koji je ukrao profil moj, ja sam nasio na neku stvar, bez veze se desilo. Čovjek koristi moj profil, on piše sad poruke, prodaje telefone, punjače, nemojte nasjedat na to. Ako ja budem imao malo zbiljniji problem, ja znam kome se radi, ja ću to sam riješiti. Tako da on ako vama proda to, vi ćete odmah znati kome se radi, znate da nemam ja ništa s tim, ja s tim nemam ništa. Eto, trenutno je profil ukraden, ovaj drugi ja ne koristim uopšte, 21.000 pratilaca ima, tako da trenutno je takva situacija, tako da ne nasjedajte na to. Eto. Ajmo ljudi. Tapkamo svi ljudi. Ajmo ljudi da se